Od strane policije Novog grada Sarajevo probudili su nas i saopštili nam da izađemo na parking jer je moj automobil spaljen. I oprostite odmah zbog emotivnog istupa jer sam još uvijek u šoku. Jutro sam kao majka ispratila svoju djecu pored ovakvog automobila. Dakle, taj čin terorizma prvo gledam kao atak na jednu majku, ženu, intelektualku, političarku, a onda na sve građane, pa onda na sve kandidate, jer sam i kandidat na SBB-ovoj listi za parlamentarnu skupštinu BiH. U isto vrijeme sam potpredsjednica SBB-a i ovo je atak na sve one koji ne misle kao oni koji su ovo napravili i koji očigledno iz jednog centra moći prave slučajeve poput, da li su to otkazi poput onog koji su uručili profesoru Gavranka Petanoviću, da li su to procesi koje su pokrenuli protiv neistomišljenika poput profesora Vlaisavljevića, oni odredi smrti koji su napali Nedžada Latića, oni koji čine ovo drugim građanima u ovoj zemlji, pa evo sad i meni. Dakle, ja sam na svojim plećima osjetila režimsku mafiju i moj muž i ja smo intelektualci koji se već dugi niz godina samo bore svojom riječju, idejama i drugačijim mišljenjem. I ne ostaje nam ništa drugo nego da posumnjamo da smo sada u ovoj izbornoj trci bili meta samo zato što smo prijetnja nekome koji izgleda želi po svaku cijenu da ostane na vlasti i ne preza ni od čega. I naravno, ovo je prvi korak do pokušaja ili atentata. Ne znam šta da pomislim, vidjeli ste kako izgleda ovaj automobil, već je MUP kantona Sarajevo izašao sa saopćenjem da ovo uradio neko koji je očigledno imao za cilj da nas prestraši, ali neće uspjeti u tome. Samo je probudio inat i ponos i molim Boga da nas učvrsti i osnaži na našem putu, da se izborimo za državu gdje se majke neće probuditi u 7 sati ujutro i zateći ovakav automobil i da njihova djeca to gledaju. Moram reći da ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da je ovo je napad na sve one principe za koje se SBB zalaže, na sve one ljude koji govore i misle drugačije i koji ukazuju na činjenicu da u ovoj zemlji bilo kakvi izborni programi nemaju smisla dok ne ukinemo režim koji vlada strahom, koji želi da nas zastraši, sve nas koji želimo da drugi i drugačiji, hrabri, stručni ljudi koji će napraviti ovu državu gdje se ovako nešto neće moći dešavati. Želim da im stanemo u kraj i to ćemo uraditi. Dakle, nisu me nimalo pokolebali. Ne možemo govoriti o demokratskim i slobodnim izborima ako u jeku izborne kampanje se nešto ovako može desiti meni. Koja sam potpredsjednica stranke, onda se pitam kakva je ovo poruka koja se šalje svim drugim kandidatima koji su kandidati na ovim predstojećim izborima. Dakle, molim međunarodne institucije da se aktiviraju i da učine sve da se ovi izbori održe u atmosferi bez akata terorizma i zastrašivanja. I da, molim da građani ne budu pokolebani i da shvate da ću ja istrajati u mojoj borbi i potrebna nam je njihova pomoć da u većem broju izađu na ove izbore bez obzira na koga će glasati i da shvate da zaista imamo posla s režimskom mafijom koja neće stati izgleda i ne uzima u obzir ni ljudske živote ako je u pitanju njihova vlast i njihovo opstajanje na vlasti. A protiv vas, svih građana BiH, se neće moći izboriti ako izađete na izbore i na demokratski način nam pomognete da stanemo u kraj ovome što se dešava u ovoj zemlji, nažalost.